ji bername Kulîrkên Kurdistanê ev dem hemû demê xweş bên guhdarvan û zarokên hêja. Belê zarokên hêja û delalin bi xelekek nû ji bernameya Kulîrkên Kurdistanê bûwerene berê guhdarê jin jiyanên haçan zarokê xweşik û delal hene em ê wan bi hevrê nas bikin. Lê em wan destpêkê dê em ê derbasî sala nû bibin. Em dê salê li we hemûya pîroz dikin û em bihêvînê ev sal xweş û geş bûwere derbas bê. Kam herin zaroka bi hevrê bibînin. Belê em ê niha derbasî vê refê bin û keçikek xweşik û delal di vê refê de û ew ê bi hevrê nas bikin. Belê niha ji xwe keçikek xweşik bi me re ye ka em ê bi hevrê nas bikin. Belê roj baş? Roj baş te re? Navê te? Navê min Rûnda Hesên Xelef. Serçava. Belê ji xwe niha em derbasî sala nû dibin. Ev sal çav te derbas bû? Bi rastî sala 2020 salek pir zehmet bû ji ber vîrusa korona gelek em metersî merçê bû. Gelek mirov cîhanê belav bû ev vîrusa korona gelek pêketin hinek ji baş bû hinek jiyana xwe distan. Belê ji bo sala 2021 tu çi dixwazî bike? Em hêvîna sala 2021 de saleke pir xweşî bê ji gorî dilê me hemika bê ne nexweşî ne şer tiştek dilerim bê xêrî kêfxweşî. Belê ji xwe niha tu digot korona heye tu çawa tu parastina xwe ji korona dikir? Divê em ew destpêkên parastina xwe gelekî bikin destê xwe bişon weke gelek cara ser televîzyonê qewanîna dibêjnema em gorî wat dikin em biya wat dikin vû korona xwe parîz. Belê niha ji bo ji xwe serê salê te çi hezirtiya xwe serê salê kiriye? Bi rastî ez vê salan wê kêfxweşim bûne û weke vê sala 2020 de hemine xweşî bû vîrusakan hêviya sala nû me kamêzin çî tê diçe vê hemû kêfxweşî bin ya Rab. Belê tu dixwazî tişna di 2021 de bike yani tiştê te nikarî bû 2020 bike tu 2021 tu karî bike? em dixwazin şahî çêbin gelek me gelek ji ecran ji bo çîgal li dibistana me daîmen hebê nekine atla em meqedîn ji atla ji bo korona û bispas. Belê ji xwe niha em bêjin yani korona me derbas kir ji bo dibistana yani çawa dibistana te çawa derbas bi ji xwe dibistan berê û niha ne wekevbûn yani em berê bêjin dibistan adî bû lê ema niha korona heye çawa parastina xwe jî dikin dibistanê dibistan çawa derbas dibin. Rastî spasiya dibistana xwe dikim mamosteyê wê dikim û weke disîplînekê ji me çêkirine hejme hene ser korona bi rastî gelek carakirina atla ji bo vîrusa korona û ez naxwazim vê atlan û dersê me em gelekî em dixwazin fêrî bin bû min bine tiştek. Belê em spasiya te dikin. Belê em zarokên hêja û delal ji xwe niha em ê derbasî vê refê bin ku zarok ji xwe re dilîzin. Belê ji xwe niha çend zarokê xweşik û delal hene ka me bi hevrê nas bikin. Merheba. أهلين Navê te? محمد Serçava Mihemed. Belê merheba. هلا Navê te? متين Serçava Metin. Ji xwe niha valê me Mihemed û hevalê me Metin li cem me ne. Belê Metin dibistana te çawa derbas be? خوشة Belê niha ji xwe serê salê nêzî bûne. Tu dixwazî serê salê de çi bike? أمش خور ليزن Belê tu serê salê de dayman tu çi dike? Tu malbata xwe, tu hevalê xwe. مصر صالح قديم كيف أفوز Belê ji me re kî qala ser salê bi kat ser salê çi dike? مشكلة كان فتاشات تقينن Belê fitaşat teqîne? Lazim hayê tişte hebine? بس ممنوع Belê û tu malbata xwe windirin cem hev yani malbatê wel hev xom dibin û bi hev re çê dikin. Belê tu serê salê hez dike? Niha li dibistana we zeyna andî em bêjin. قالكيش دراسة صالح متشكر Tu ji dara ser salê hez dike? قالكي Belê niha bi ji xwe vîrusa korona heyne û serê salê nêzik bû. Yani niha em çawa xwe parêzin ji bo serê salê û vîrusa korona jî? ديم بارسنا خوكين ديم جاي خو هبي دي دايكا ما جاي ما هبي
بله سپاسیاتت کن. بله محمد خانها هوالی تو گوگو گوز گلک سر ساله و دارا سر ساله هزدی کم تیجی جهست که؟ بله تو کچ قیسی جهست که؟ قالك بله سر ساله دیتی چت که؟ افتاشات بقين سر صالح خد قديم ومشهور ليزن. بله فتاشه باشن لا طب نباشن ونش ما تقين معنا لازم هاي مرو بله لازم هاي مش مهابة. بله شو دبستانات تجهز ديك؟ تشت كده دبستاني ده تو هوالي خواه مشهور ليزن تاخد زينين لوحيم زينين مشهورة تاخد زينين ونواني تشابتر در باست بين تشاوات كه تدخلون درس ولا يخو وقالك يجهزك. بله نهاش خواه نه فيروسا كورونا هي يعني تو هوالي خوختا وندليزن تما كوندليزن شو وندليزن وك بريد ليزن لا ام دوري هفدود كمان وام دجمير الهفت. بله سپاسیات جیت کن. بله نهاش خواه کچکی خوش کو دلال مرا یک همه به هفری ناس کن. بله دنباش نابیده؟ جين سرچاوا جین شخو گز نرم گلکی دبستانا و خوش و گلکی یعنی و زینان دیه و چه اولو کر؟ والله ما هريك ما بردان وما مشخور زينة شكل ما تخص عم شهيك شخور ولا عم شخور رفيقه بزينين شخور. بلش خو جین تجدبستانا خو هزدیکه؟ سجلك يجي حزتكم سباسيا واجدكم سر كم تشاهد متعلمين. بله جینش خو نهام بجن 1021 نزیک دبه و امیته که ونجی يعني نها تشت خوست 1020 دبكت تاني كاري وبكت 1021 دكار بك براسي متخص ابنك اف نخشي كين بي وما تخلص بي دجبو بيستيك اف صلاة وري ولك حم كيف وخشي بي وبين خشي وبيتشتك بي. بله شواجين ها دبينم قلنا قلك تكوا كيف خوشن يعني شاقرتي وهواليته أفجبوت شون ولوتكن؟ والله ولو كيف عمتي مش خر نشتغلن نتكلم. بله تستري صالي هزدك؟ بس قالك يجي حزك انت. انت ما جاي هزدك؟ ولو عم هبالي خور عم هبالي خور ميزان مع بعض خور دبن عم شخور تكلم نشتغلن نسرينن ولو. بله زين شخان هالفيدري ما مستوى وفيري خوندنيت كان وين بليستوكا تشيل فرد ليزن والله مش خور جوكت ديزن عم شخور بايكتنا ديزن شنو دي عم شخور ديزن. بله جينا سباسياتت كن سرا خفتني تاني خوش عم سباسيات كن سرچاوا. بله گهدارین هجا و دلان هاش خوام بهافری هرن رفه که ام زاروکک بهافری ناس بکن. بلين قهداري هيشان هاشخوا كسك مرة يكام بهافر ناس بكين. مرحبا أهلين نافيتا جيهان سرشابا جيهان. بلي جيهان تشاوايا باش سباس رو شو تشاوايا سباس كن ام دنگي و باشت بين. بلي جيهان دبستانة تشواب تر در باست بين دبستانة ما قالك خوشا ام بهافالي قولة دليزن وام خوندني خود بن. بلي جيهان شخوا نها يعني نزي سر ساله به سر ساله انه چا تخوازي در باس به تخوازي سالا نو چا به اسبك زلته وهمي كدارا بيروست كم واز بهوي ما ارامي اشتيل هدري حبيب طيبتي رو جواي كردستاني هرچر باشه كردستاني و روش هدري باش به امن امان هدري حبيب بهوي ما قل كسر كانيه قل كعفرين بقر استعمال مودان خو واز بهوي ما هوي حبيب به بك بين واسخندنا خد هرو هر سركفتي به. بلش ام بهوینه که سرکتی به انو ده خوندنا خوده و سرکفتنش همزارو کارشیش خوازن و بهوینه سالا بیگل لکی خوش در باس به شخواه نها ام بیجن دوی ساله ده يعني ام بیجن نباش در باس بوماره کرونا در کد گلک تش در کتن سالا بیم بهوینه نو خوش در باس به تخوازی چت سالا بید بکه سالا بدا شاهي قلق بن ودبستانا ما نبي قرتن شي بمدمال دا نبينن وكم زان في سالي كورونا دكت رقم لوجي اللي اما مقندنا خو من مالي خوان سال اونلاين ام فيفينا دا وكم في سالي چينبا.
بله سخوانها نچوانو تشسترانا هزیکش چیروکا اشترانا حستكم بله سخوا از بيجم انو تش هلبست هاجي هزیک بلي بله تهلبستك داني بونه ده كلشة بله تكارش مار بيجن نوروز بهارا گلا سور و زره خوتن بخار کچکه اسمره بجن چنار سپی و گوهره بکار و بار سرکه ری بره بله سپاسياتت كانت تشكر فيري بو دایکم فری کرد بله انه تو دايك اخو انه مثلا تجري هزيك هيا انه تولو تشكر هلبت دایک اكيد دلو الحجانه اكي بله تش هلبستا هزيك بله تشخور هلبستا داتينا كم جارة بله شخور دين هيدي ويتي هلبستي تجي شيبنا بله سپاسياتت كان قلق سپاس سرچاوا بله انگهداری هیجا و دلال نهاش خواه بریاکم برنامه خواه بداوی بکن امی وی سروده بیشن اف سرود لسر زمانی کچ و لاوان بزارو که بچوک هاتیه گوتن جبونا کو زوفیری ام بیشن هجماران ببن آنجی گوتنان ببن ام به هفره سروده گهدار بکن زو بزو یک زو دزو گوره کی پزو یک جی دزو چونا وارزو رزکی تری قلم کری ماری مری مشکی بتری کتبین داری بله سخوا اف سرود آمایه امزار کر خوشکو دلال ویجن سرود خوش بو بله سرود انو مثلا تحافظ کرن يعني ازبر کرن سرود وقت که يعني كيش كنت ازبر بك تشد بستاني دب سرودا قالك خوش سرود بله تف سرود خوش بو ده چیش به سرودی نو فهم کر حمه ده خوش بو نه گلکی خوش بو زاروک با سرودا دی بیجن اف سرودی هانیش بو زاروکی و کنش خور بیجن جاری هرن با حوالی خوره به مامسته خوره بین با سرودا بیجن نه بله تسرود خوش بو تا چی سرودی فهم کر سرود قلق خوش بو بله نهاد وين سرود شابو باش خوش بو آره ون هیچ سرود حزیکن بله زاروکن هجاو دلالم نهاگیان داویا برنامه خواه برنامه اکلیل کن کردستانی حتی رجکادن هندنا بخیر خوشی دابن